Hei, mau kemana? Mampir. Mau ke depan. Mampirlah sini. Buru-buru. Ya udah dah, ya. Buset itu bocah, sombongnya minta ampun. Tadinya mah CS banget sama gue, temen gue banget itu bocah. Kalau pagi gue lagi beli nasi uduk dia nyamperin, gue beliin. Siang gue beli nasi padang, nyamperin gue beliin. Sampai malam gue mau makan pecel ayam, datang juga boro-boro. Gantian begitu sama gue. Giliran gue udah susah mah kagak punya apa-apa, boro-boro mampir. Ditegur aja rumahnya, ya ilah orang lu. Roda berputar lo, dulu gue di atas bisa sekarang di bawah, mungkin gue nanti bisa di atas lagi, jangan sombong begitu. Ya elah kalau ada maunya mah, kalau malam bawa adeknya, ponakannya yang cakep-cakep cewek. Minta dijajanin ini, minta dibeliin itu. Sekarang mah boro-boro. Dia negor gua di WhatsApp kagak dibalas.